Halo teman-teman, bantu kakak cari mainan lagi ya. Wah, seru nih teman-teman. Bantu kakak ya cari mainan lagi. Wah, kalau teman-teman lihat kasih tahu kakak ya. Wow, apa itu teman-teman? Wah, di sana ada ondel-ondel teman-teman. Ada ondel-ondel muka merah teman-teman. Wah, mantul teman-teman. Ondel-ondel muka merah. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok di tengah. Wah, keren teman-teman. Ada dua ondel-ondel muka merah teman-teman. Wah, kita taruh sini dulu. Nanti kita bawa pulang ya teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman yang lain. Wow, mantul teman-teman. Gimana lagi teman-teman? Kita cari-cari lagi ya teman-teman. Wow, mantul. Di sini banyak mainan sepertinya teman-teman. Wah, apa itu teman-teman? Wow, di sini ada topeng ondel-ondel teman-teman. Wah, kita dapat topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, di bawahnya ada apa ini teman-teman? Warna-warni. Wah, ada tayo teman-teman. Wah, kita ambil tayonya teman-teman. Wow, hey tayo, dia bis kecil ramah. Wah, mantul teman-teman. Kita dapat tayo juga di sini. Banyak sekali. Tayo bersama teman-teman ya teman-teman. Wow, seru sekali teman-teman. Kita taruh sini dulu ya teman-teman. Nanti kita bawa pulang. Kita lanjut cari lagi teman-teman. Wah, seru nih teman-teman. Wow, kita cari-cari lagi teman-teman. Wow, ada kembang apa itu teman-teman? Wow, kembangnya cantik ya teman-teman. Wow, di sini juga ada kembang apa lagi teman-teman? Sama teman-teman, kembang yang tadi teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Wah, itu ada mainan lagi teman-teman. Wow, ini ada palutor teman-teman. Dan wah, Spiderman juga dan Spiderman juga. Ada palutor dan Spiderman teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Aku adalah Spiderman. Spiderman. Wah, seru teman-teman. Wih, kita dapat palutor dan Spiderman teman-teman. Kita taruh sini dulu teman-teman. Kita cari-cari lagi teman-teman. Wah, mantul ya teman-teman. Di sini ternyata banyak mainan teman-teman. Wow, mana lagi teman-teman? Wah, apa itu teman-teman? Itu sepertinya topeng ondel-ondel muka merah teman-teman. Wow, kita dapat topeng ondel-ondel muka merah teman-teman. Wow, ada apa lagi di sini teman-teman? Wah, ini ada sepasang ondel-ondel mini teman-teman. Ondel-ondel mini muka putih dan ondel-ondel mini muka merah teman-teman. Wah, mantul teman-teman. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, wah, mantul teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wah, kita taruh sini. Nanti kita bawa pulang teman-teman. Wow, keren teman-teman. Kita lanjut cari lagi teman-teman. Wow, seru nih teman-teman. Kita dapat banyak mainan di sini teman-teman. Wah, seru banget ya teman-teman. Wah, siapa itu teman-teman? Itu siapa teman-teman? Wah, itu ada Upin Ipin dan juga Patrick teman-teman. Wow, kita dapat Upin Ipin dan Patrick teman-teman. Mereka lagi main di sini ya. Halo, aku adalah Patrick. Betul. Aku Upin Ipin. Wah, seru nih teman-teman. Kita dapat Upin Ipin dan juga Patrick teman-teman. Banyak kita dapatnya hari ini teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Wah, kita lanjut nanti ya teman-teman. Bye bye teman-teman.